Miss Paodam yang tabi di pakai pun mampu Reena Naorem nahan mamuktada tarap nok cari doina nak krum jari masih maru ibu Paodam. English ngani kunma thoi March fawda season agada ba demand tare ki sen pam lupa karo lising kuntraga ni thoi chamanga nifu lak mari yangkai ni thoi jamari yangkai house na pass tokre. Union Minister of State for Health and Family Welfare Asuni Kumar Chaudhary na RIMS ki annual meet hodokre. Doina India amasung Myanmar lebagani na yana che tara kuyek pinakre. Mapungay ba pamu pizari. Numit tara mga ni sathagada tara rak suba assembly ki taruk suba Manipur assembly budget mipam ngasi tara ni chanba numit ki mipam phamkre. Mipam asigi ngasi wahang pahunggi matamda sugunu kendrogi MLA Ranjitna prepaid pandaba consumer singdagi tha amada lupa lising amamam lawi haiba si chumra haina hangladuna. MSBDCL na chahiya mada mai leibna lupa kaya puthabage aduga hauji fawda Manipurda prepaid meter kaya yamna pan khrabage prepaid pandaba mai pibagi consumer masing na kaya no haina hangkiba wahangi paukum piraduna power minister Bisorjina haiki prepaid pandiba consumer singdagi thamada lupa lising amamam lawi haibadu aranbu wafamni wafam adu lineman singna laurambati khangde aduga official oinadi madugi pawadu leite madu Lairamba tarabadi pau pibiraw aduga tawfam thokpa thabak tawge aduga prepaid ki matangda lengaktagi grant lautanaba su honari aduga mai leinabada honabada MSBDCL da chahi amada lupa crore tara arembada chatli to kumja English ngani taraga nipal da mai leibada lupa crore mapal hena puthaki kumja English ngani taraga nipal tara mapandana lupa crore taraga ni thoi hena puthaki aduga kumja lisingani taraga mapal kungi oina lupa crore taraga ni thoi lak Marifuga mapal puthaki hauji fawda Manipurda prepaid lak ahum lising taru pankre aduga prepaid yaudana mai lak ama lising umfuga mangada mai pibagi thabak sathari athuba matamda prepaid lak ani leinabas thorang tauri anova prepaid ki kuthangda prepaid pandriba consumer singdasu mai piragani Chathakhiba Manipur Legislative Assembly ki chahiasi gi ahanba budget mifamda Manipur sarkar gi tongan ba department tareta English ngani kungamathoi March kunthamathoi fawda sizinagada demand taret ki apunba senpam lupa crore lising kunthagani thoi chamnga nifu lak mari lising yangkai mathoi chamri yangkai house na pass tokre masi sathakiba mifam aduda finance ki thausu puriba house ki leader su ariba chief minister Nongthomam Biren Singana Diction and voting on demand for grant 2021 gi speaker gi pongning chingsaladuna Manipur sarkar gi tongan ba department tare ki apunba senpam lupa crore lising kunthagani thoi chamwa nifu lak mari lising yangkai mathoi chamri yangkai sabada putholaduna member singna ayaba pibinanaba thamkiba demand taret adudi demand number tara education demand number kunga tareta election gi demand number kuntraga tarukta minor irrigation aduga demand number kuntraga mapalda agriculture demand number nifu water resources department aduga demand number nifu hundoida horticulture and soil conservation aduga demand number nifu ga mangada tourism gi apun basen pam lupa crore lising kuntraga ni thoi chamnga nifu aduga lak mari lising yangkai mathoi chamri yangkai ni hairi demand tare ki sen pam adu pass tongna na khanarakpada MLA K Ranjit aduga KH Joy Kishan aduga Alfred Athar Surjakumar Okram aduga K Govindas TH Lokeshwar D Korongthang K Megachandra Kumari AK Mirabai amadi Abdul Nasir MD Fazur Rahim amasung RK Imona policy kat pukhaladuna tongan ba observation sing thamki MLA singna pukhalakhiba observation sing adugi paukhum house ki leader chief minister N Biren Singa amadi mari leinaba minister singna house ta paukhum thamki tungda MLA singna pukhalakhiba policy kat sing handoktuna demand tare ki senpam sing adu sabana yenaba leitana pass tawki Hauji lamdam asida saugri jungbagumna lengkhalnarakliba private school sing asida lengakna
ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯕꯤ.ꯑꯦꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯠ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ, ꯃꯗꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯤꯁꯟ ꯀꯛꯊꯠꯈꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯑꯦ.ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔꯅ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯑꯦ.ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ ꯇꯤ.ꯑꯩꯆ. ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯅꯝꯕꯔ 10 ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄꯗ ꯀꯠ ꯃꯣꯁꯟ ꯄꯨꯈꯠꯂꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ lumna ꯂꯧꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯏ, ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤ.ꯑꯦꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯤ.ꯑꯦꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯕꯤ.ꯑꯦꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯠ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯩꯁꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯐꯒꯠꯂꯕ꯭ꯔꯥ, ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯗꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯕꯗꯤ ꯃꯍꯩꯁꯪꯁꯤꯡ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯐꯒꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯈꯥꯡꯁꯤꯝ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ ꯂꯩꯕ ꯖꯦꯝꯁ ꯈꯥꯂꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯁꯟꯁ ꯖꯦ.ꯀꯦ.ꯑꯦꯁ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ ꯑꯃ ꯂꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯜꯂꯝꯂꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯛꯂꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯥꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯇꯥ ꯏꯅꯣꯚꯥ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ AS01AM9300 ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯈꯔ ꯁꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯗꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 102 ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ NHIDCLꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯤꯡ ꯀꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯃꯤꯂꯟ ꯈꯥꯂꯤꯡ ꯆꯍꯤ 37 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯖꯦꯝꯁ ꯈꯥꯂꯤꯡꯅ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯦ.ꯀꯦ.ꯑꯦꯁ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯍꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ ꯑꯗꯨ ꯂꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯜꯂꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ SP ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯌꯦꯡꯈꯣꯝ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ SP ꯂꯨꯈꯣꯅꯥꯡ ꯈꯣꯡꯁꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯒ OC ꯀꯛꯆꯤꯡ CDOꯒꯤ OC ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯤꯐꯥ ꯃꯤꯄꯨꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯜꯂꯝꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯥꯡꯁꯤꯝ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ, ꯅꯄꯨꯏ ꯂꯝ ꯌꯨꯊ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯈꯥꯡꯁꯤꯝ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯔꯛꯇ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯀꯤ ꯑꯍꯪ ꯅꯪꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯜꯂꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯒꯠꯇꯨꯅ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ GR Infra Private Limitedꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯐ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯨꯕꯁꯤꯒꯤ ꯀꯤ-ꯂꯣꯟꯆꯔ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯔꯤꯝꯁꯄꯨ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯑꯦꯝꯁꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯨꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟड ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯁ꯭ꯋꯤꯅꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯆꯧꯙꯨꯔꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯊꯣꯡꯂꯛꯈꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯑꯦꯅꯨꯑꯦꯜ ꯃꯤꯠꯁꯨ ꯖꯨꯕꯂꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯔꯤꯝꯁꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ मिटिंग चंगदुना नेशनल थाकता मरुओइबा इंस्टीट्यूट अमा ओहेनननबा होनबा मथौ ताई हाइखि। तो मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट को आगे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का कैसे बने, इसके लिए मेरा पूरा प्रयास होगा और निश्चित रूप से यह इंस्टीट्यूट रीजनल से नेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हो सकता है उस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हम उसको भी छूने का काम करेंगे और जल्द ही इसका भी निर्णय भारत सरकार के द्वारा भविष्य में हो सकता है। गुरुकुला कल्चरल एकेडमी 2019-20 की ओइना पुथोकपा अनौबा प्रोडक्शन ब्रजलीलादा श्री कृष्ण ngasi खुराई लमलोंग लेबा संगीत कला संगम की ऑडिटोरियम दा उठ्रे। प्रोडक्शन नसिका लोइना फेस्टिवल ऑफ सोलो परफॉर्मेंस ऑन पुंग चोलोम करताल चोलोम अमदी सोलो इसेबु पांथोकी। ngasi थौरम अदुदा अथोकपम ओकेंद्र सिंह जिला परिषद मेंबर खुराई नंदेबम जिला परिषद KH निमाईचान सिंह साहित्य भूषण अवार्डी अमदी एन टिकेन सिंह डायरेक्टर पालना अथोब मिथुंगलेन थौरम अपु अमदी अखनबा मिथुंगलेन ओइना सरुयाखी। ngasi थौरम अदुदा अथोकपम ओकेंद्र सिंह ना हाइखिबदा
Manipurda sanariba ras lila asi atopa state singa yengnaba matamda khenaba yamna lei aduga maruwaina Manipurda di lila asi bhakti oiba lamda sanabani haina lawba yai aduga masina takpadi ekhoigi ahal laman singna thambiramba art form sing aduga punsinaduna lining laison oiba romda thamlamba asina ekhoi culture asi thak wangna leirambani haibada haiman bathokloi haina phongdoki ahal laman singna thambiramba aduga lawba art form singdo pusala kanda ishwarbu खुरुमजबगी भक्ति तौजबगी अदुगो फॉर्म अमखंगने हाइना थंबिरमी अदुना मसिमनसु एखोइगी कल्चर था वांगना लेरनुसी मसिमनने हाइना थंबिरमी अदुना एखोइगी हौरकपा एखोइगी इपाइपुसिंगना थंबिरंबा एखोइगी आर्ट फॉर्म सिंगसे अतुकी मति मगुल लेरमी ngasi Kaching District United Clubs Organization kadukona Kaching District asida education da maruwaina mahiroi singbo afaba mawongda semgatnabagi pandamda Kaching District School ani Grassroots Academy yanglama madi Eureka Thonaujam School da mahiroi sing awareness program ama pangthokre Grassroots da class 9 10 gi mahiroi chamari rom saruyaki aduga Eureka da mahiroi chahum rom na saruyaki thoram sing adu da kadukogi president TH Saubana athoiba mitung aduga amukogi president PH Nando Luang Akhanaba mitung aduga E Juge amasong E Joina Thoromapu Singh oina saruyaki resource person sing oina Dr. Dhanabir Laishram aduga Jiten Yumnam amasong Heights Kisorjina Children's Career Behavior Natural Resources and Banking Knowledge haiba Hiram Singh da wanganki Infal More Lambigi Wapi Village Mayada ngase yogi Infal dagi More tamna registration number MN05C 1106 ama chingi lokhada tasinduna accident thokpadagi second driver sire aduga driver sokpadagi laikana khre hairi makoi ani mak yumnam huidrom dagi ni laikhidraba second driver aduna thongam santa chahi kungamathoi apokpa mangi kawi aduga soklaba driver adugi mamingna Laishram Damen chahi nifugamathoi aduga apokpa laikhidraba mega kawi aduga mahaksu yumnam hudrom dagi ni aduga accident aduda sokpadagi makoi animak More hospital da pukhatuna laikana narbatungda sokpagi phibam lubadagi makhataba yengnabagi damakta Infal da poki aduga Infal da labor ras medicity da laikan naram labatungda thongam santa chai kungama thoi ngasi nungchilda lekhidabani haina More police tagi fangba paw man hairi thodok thokpa maduda More police ki SDPO L Mega Vernana luchingba police team amadi fire service ki mioi sing laktuna fibam yengselaba tungda police na thodok adugi matangda case ama lokhokhre hairi Autonomous District Council Chandel na SPA 2014-15 gi makhada Chandel District ki Topaching village da Saba Topaching Primary School gi barak type teachers quarter ngasi Autonomous District Council ADC Chandel gi chairman di Ringo Lamkang na haunabi matungina sangakre District Council Administration Chandel na sinduna pangthokiba sangabagi thoramadu da ADC Chandel gi chairman di Ringo Lamkang na athoiba mitung aduga ADC Chandel gi member 20 Wangkhera DCC KT Harina Tharomapu amadi ADC Chandel gi executive member education TS Kanlon aduga ADC Chandel gi inspector of school TK Moselfa ex member of District Council Chandel SR Bolringna akhanaba mitung sing oiki ADC Chandel gi DISR Rungam Anal AI Belen Anal aduga Topaching Primary School gi headmaster in charge Hazel Hobson Anal Topaching Village ki Chief NL Bangam Anal atay miyoy kyasu saryaki Council of Teachers Association Kota gi lamjing makhada ching amasong tamda laiba education is ki oja singna taret suba pe rectification tawbidabagi wakan mifam chatharaba phawda lenga ki maikaidagi thabakta onthopidabadagi thasigi kungamapaldagi relay hunger strike changsen ba hauragani haina kota na mamang yalakli Manipur Press Club da pangthokpa pawgi mifam amada kota gi ko convener Dr. Longjam Ritendra na haiki aduga hunger strike chathagadoriba ahoba nume tha sigi kunmapalda Kuyathong John 1 lakliba March ki chechar ani dana John 2 Porompat amasong Tamenglong da chathagane March ki chechar ahum da Thawal amasong Chandel aduga chechar mari dana Wangoi amasong Kakching chechar manga dana Ukhrul amasong Lilong da pangthokane chechar taruk tana Senapati amasong Kangpopi da aduga March ki chechar taretana Chuchanpur district amasong Bisnupur district da pangthokane masi fawda lenga ga sina kari gumbada wafam amata phongdorok trabadi makhataba oina makhal makha kaya gi khongjang sing changsilaklabasu yai aduga maragasida kota gi ayaba yaudana atopa oja gi lobsingna lenga na yasinaba mata toba yaroi kari gumba fatanungda thoraklabadi masa masana
थौदांग पुगदबनी अदुगा ओजासिंगी मरक्ता कॉलेज ओजासिंगबुना 8 सुबा पे पीबदा याखिबा अदुगा प्राइमरी दगिना हायर सेकेंडरी की थाकता लेबा ओजासिंगदना थबक अमता पाइखट पिरक्तबा असि कोटागी माइकैदगी यामना नुंगाइतबगा लोइनना अदुकी मातिक पेंदे कोटागी कन्वेनर शांति कुमार ना हाइखी हिरम असिगी मतंगदा मणिपुरदा चिंग अमसुंग तंपाकता खोंजंग कया संगसिनख्रे अदुगा लेंगागसिना कोटागा लेंगाका इनखिबा वारोल अदु निंगसिंगबा मथौताई अदुगा ओजासिंगी फंगफम थोकपदी लाइरदना हंथना पिरक्पा असे लाइबक थीबनी अदुगा कॉलेज ओजासिंगना 8 सुबा पे पीखरगा प्राइमरी दगिना हायर सेकेंडरी फावगी ओजासिंगदा वारी सानबगी चेबाव अमा फावबदा पिरक्तबा असे लाइबक थीबनी हाइनसु फोंदोकी ngasi ikuna asuk sanga 18 times in protest of the sarkar ke maike di invitation democratic institution ne na naw sari sarkar ke maike di ngasi bawa invitation mo lak tu su de bagam ki bane na dege adana makada na jikti koi 29 February sidagi relay hunger strike se koi singi mafum amada district ki headquarter amada loina na valley ki sumafum amada punna koi relay hunger strike लमदम असिदा मयाई कावा चिंजाक यो गुलीना नुपी नुपा कयागी पुनसी मांगहनख्रे हारिबा मयाई कावा चिंजाक सिंग असि फावबदा थिंगबा ngamdringai चेरक्ता लेंगागसिना इनकम लाक्लबदी हाइदुना गंजा पानबी थागनी हाइनरक्लिबा असि पेंदे हाइना नुपी समाज की प्रेसिडेंट टी.एच. रमनी लेमना पाउमिसिंगदा फोंदोखरे ngasi manipur press club ta pangthokpa paugi mifam aduda टी.एच. रमनी ना मखा ताखिबदा मयाई कावा चिंजाक सिंगी मनोंगदा गंजा थकपना मी अमाबो हेक्ता सियनबदी नाते अदुबु मसिना मी अमाबो ngahonbaga loinana thabak suningdaba pokhali aduga nungai ipak amada tauduna mi adu thabak suningdaba mi ohenduna lekata halli maramaduna lengana mayai kaba chinjakta miyeng changdrabadi lenga asigi income laknaba lambi amata leitrabra haina hanglakle ngarang sahi 12 gi nupi macha ama mapan thogi macha nupa ama lohongbagi thoram loiraba matungda nupi macha adu thiba khangdabadagi lekai club mera pai business thibada awang nongbokta meter chamarom chalaga leiba santipur gi Harry Park lokolda mamai opsalaga gyan mangduna taduna leram le haidi aduga thodo siga mari leinana chenaba miyoani police na fare nupi macha adu nongada mayai maning lekai santipur dagi ni aduga nupi macha si ijat manghan bani haiba chingnaba miyoy adu sanasam alem nganba chahi kunithoi aduga inau saumbong awang lekai BDF post manakta leibani amana laisram tangba chahi kungamari apokpa jilangamba saumbong thongkhong dagi ni aduga nupi macha aduna taduna leramba mafam aduda malem nganbagi sen dal amadi khau amada mahaki aadhar card yaurambadagi miyamna faraga police ta sinakibani लाइश्रम तांगबना ngasi nongthel police ta fabani aduga miyoy ani asi nupi macha adugi mabung lohongba yawba lakhibani aduga makoi animak lohongbagi thabak su nomba yawkhiba lei hairi thodo aduga mari leinana lamdam aduga miyamna ngasi saumbung awang lekai da leiba malem nganbagi yumda thomjilakpada lamlai police na thatpadagi thoningdeba thodokti thokhidre nupi macha adu ngarang Jenims ta laikan naraba matungda RIMS ki forensic science ta puduna medical check up tawkhre hairi India amasung Myanmar na tongan balamda yana che tara khujek pinakre duga mayam adugi manongda infrastructure duga energy communication amasung health yauri yana che adu Prime Minister Narendra Modi amadi Myanmar gi President U Min Myint ka New Delhi da wari sanaraba matungda khujek che adu pinakhibani aduga numit marini gi khongchata India da lagliba Myanmar gi President U Win ga loinana First Lady do Choso su yarokli duga makhoi bunga se ayok Rashtrapati Bhavan da ceremonial reception piki Myanmar gi President na Rajghat ta chatuna Father of the Nation Mahatma Gandhi ki mafam dai kai khumna utke duga External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar na lebag asida koirak liba saknai raba miyoy asiga unakhi duga lebag ani gi marakta leinariba mari asi yamna kuiraba matamdagi leiraklabani duga India si Myanmar manga suba khwaidagi chawba partner oiri duga lebak ani gi trade ki senpham English ngani taraga Nepal taramapal da US dollar billion amadasmik taret yauki Myanmar gi president na Bodh Gaya amasung Agra da chatkani hari India dagi goodwill flight amana emergency medical assistance don taraga manga COVID-19 na sohalaba China da pikre duga polam sing adugi manungda masks gloves amadi emergency medical equipment sing yauri Indian Air Force ke flight adu COVID-19 gi epicenter oriba Wuhan da paisellaga polam sing adu pirukibani aduga flight adu nahalakpada India humraga taruk amasung
foreign national kuntraga taruksu puthoraki aduga India na piriba mateng ase lebak ani gi miyang gi marakta maruk mapang oibagi amadi nungsi chanabagi khudamni hairi. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal da Delhi Cabinet na nupi ama yawhallo haina National Commission for Women na chithi ama irakre. Constitution gi article chani kuntraga mapal clause mangabo amend tawraga Delhi government gi cabinet ta yamdrabada nupi amadi yahonana ba NCW na hairi nipa amadi nupi gi equality da political equality duga political leadership amadi power sharing ase yamna maru oi hairi duga Council of Minister da nupi legislature ani hapchinduna decision making da makoi bisu wafam kaya phongdokpa ngamhanbiu haiba wafam paladuna National Commission for Women na Chief Minister Kejriwal da thajarakibani. Aroibda maru pau mohna pijari English ngani kunmathoi March fawda siznagada demand tare ki senpam lupa karo lising kuntraga ni thoi chamanga nifu lakh mari yankai ni thoi chamari yankai house na pass tokre. Union Minister of State for Health and Family Welfare Ashwini Kumar Chaudhary na RIMS ke annual meet hodokre. Toinana India amasung Myanmar lebagani na yana che tara khuyek pinakre. Masih damakta di mes Paodam loisinjari myam bomuhana.